Jamaah. Oh jamaah. Anggapan na parang ito ni Baji kiparan beta. Kanda terito ni Sarah untuk parang beta lagi tulis salam. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Faqatilu rahimah, tau na tagpugang pasingayan na riparan na ta. Apalagi berbicara dunia Pak, kebajikan na punajayagan, kebajikan na punajaya tenaga singai. Allah kepada Nabi menyampaikan, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, man ahabba yabasatallahu fi rizki, kalau hambaku, kalau umatmu senang aku buka pintu-pintu rezekinya, al-yusimbu rahimah, suruh sambung sila uhuan, suruh sinengan, luar lagi dan lihat. Lihat aja Pak. Dino ini bicara, penajaya ganda, dia pastinya, lamur lagi dan, mohon maaf, tidak nak kata bandal juga, lamur. Kamu kan musim balik kalau dapat tantu Pak, kan siapa? Ingkang lamuran nasi, lomolong ini kan? Kalau itu baju sedikit lagi kalau ngolongi sifat, apalagi penajaya yang polong-olong, lomolong dan linan itu jaya dan sifat dan linan atau jaya musuh. Penanya tahu anak-anak ketinan tamar rakalat kubuna musuh di jaya nakuran dali. Pokoknya coba mengunyung ke jati. Nang pasangin musuh mulai dibalak, lambat ke punya pedalanya. Mana kebetulan nginyeng kanan murah. Aja dengan mana dan benar murahan. Abang be, masa nak kayak balak. Betul. Tingkat pun jaya kan. Jaya pasingayan ka, siningay kisah balak ka. Lampur ni dalle ka. Tena kopi ribala, tena bola ribala, napacina kang minum kopi, napatena ka bembet karang ribalata, samping kiri kanan depan belakang, saling ngabang, pawawang milay, kaya ngaron ng lakpan eh. Kanan, mo ribalat na moray niya kung kiyakusin ka. Pakura mo, walang nga mo ngarang. Kanan mo na moray niya kung kanak, sen, kung warang may, sen, kaya man taon niyo manutahin. Sen ka, kaya na din. Ngino mo ko. Pasay nga ba? Betul? Ika jawab, ang isang imusun lumpiang pibalan. Kapapat kita lasa, lagi kumikul. Suno mo ko, nabasuhin ka na ganyan. Tapos kita ka na musun pangaho. Musun mo. Betul? Hindi pong nagyayagang, apalagi pibalat, katiyak lalo ka pambigyan pibalat. Kasanan ko di na bombe ka po ng bimala. Ano may tubela niya naga sinuso, kakera niya giga sa sibuntun. Kung naman ituraw ninyo yung isang guminasa, kanang pagkasingang ngolo, kung naman sisinik ko pa, ika po ng bimala pa. Asala sulit isibuntun. Nagpapuli na kasi ako po na sibuntun, nagpapuli. Magaling karaton. Ano galing karaton kung magaling na selimeri, kaya ito tayo siya Amerikano, malagkakon. Asulong sa ribalas ito wag iba na to bago na pasa ito mo trip lang ang panagana pasimiro sulo ako na balag ka ng sulo kanatayin kanataron lang kanatayin niya ang gari sulo pero kung napagandang yung kung dali ka matayan sis ang napagandang yung nakanatayin kanatayin wala niya mong katayin niya mong makatasibaw dari tadi bombe pada menjukus ke situ. Ini mulai sampai balak kau pak bombe sekulina. Singai kita sampai balak. Nenek dari orang tera jadi ating tak balana. Tera dia kore kali ini singai sampai balak. Singai makanya kalau kau sampai balak, kamalai kan kana sirbat kampung baru. Pacen tak lian pacen tak lian namai. Ranu tak lian rambutan tak lian. Karyo lo tahu si pangandrei pak. Ini bak ni kandre ini kandre nanti. Kecak membatnya pun nanti nanggap kebatnya man. Ini kamu tu kecak nanti nanggap kebatnya. Dan jaga itu orang pasingian, rajin si sare-sare. Pagikat dari orang cucu tu kan ngantar, ngantar jangan. Kan minta digangan na, minta digangan. Dia digangan dengan nenek kue. Itu tidak boleh berbicara. Dia tahu pemandian tu nak berkonen juga nenek tu. Dia nak dikatakan juga nenek tu. Kailangan din ng rangan. Hindi na juga na binaw ito. Ako na ba? Tingnan niya. Padahal din ang
yang talagang ajak ko may pamuniyang. Kalumbulan bilang palijili. Leo nagyagaya. Kakanal pamuniyan na teka manusing yan ay panangamun. Mana po mo nang gangan na ito nabalikas. Ang pala po na daw ang nabalikas sa maya. Tuhan. Ang po nila daw sa ako. Po nila sa ako paterin. Tabirin. Ikaw mo niyan po daw sa ako na gayong mangkong na tayo kumisak ko. Ara nga. Pateran eh. Nagsinibaliyan ko. Tuhan. Hindi ko ito. Sige na ikaw ba ang bigis. Ranong magianto, nabalikit ranong pibalat. Susakit, nabalikit sus. Siniki po na kabajit-bajit ka na po sa intubajit ka na siyang. Mahigit na tuwa, doa na ranong. Doa, doa. Kung nataon niya danas singay-ngayon ng patabajit-bajit, niya nito ba't tuturo? Assalamualaikum. Terserah kami ano. Wah, itu musuhnya. Mengapa lagi? Nagpapag tutur ng pananganak Bisa. Saya nanya nggak banget. Bukan anak dikasih sarang itu. Saringan itu pinduk Saring pinduk ulat keluar lama tidur. Saringan neng alhamdulillah lepas itu anak beres. Dan semangat yang kabarnya. Bahkan lagi saring lagi mau gimana? Bukan saya dengan apa nih saat. Padahal nyawangan na katira pagpilangirang kapanangay. Kasi naman niya siya. Ibatoan. Allahumma anta syafi' nasibag ni nasibag. Katik paturang gari, katik puluh pemaligan. Pemari nga rin. Landa din men pala pa na doang. Nasaan rin pendo. Ano tabi isini el pinaligan. Lampan. Kaya ka maging nadoang ka. Kaya ka maging nasari sa mga. Kaya ka maging nasari doon. Katama, iya bajit pemerikan. Singa kaya rin. Ika coba ngombe buat kuntul. Musuh itu. Anu nafet amat terus barisan dalas minit apa? Anu saring mawon. Bukan, kutilannya na kamu negara ini sama. Kamu bilang mo saring na nanti ada ilukan. Kata gini. Kata pumuti na sudah. Ada naman, sabihin mo yung kabar. Lada din dorong ito yung nyawa-nyawa. Lada din pagkamalak-malak. Kala ko sige ko patuwa. Kasi kayo patuwa ka. Ang palangkan, hindi na pa ng malikoy. Ang ngapon. Ang dami ko na muso. Ba't hindi na pawangka? Nalamusin ko na kanda ka nilaway niya. Ang labi ko na tungkol na buya pa. Kaya hindi nyo nga ang kutang. Nagtagaman ko. Ba't tuntog yan? Nga kami. Ubur-ubur na kami. Ubur-ubur na kami. Kasi mo eh. Ito na kalaw mo. Ate, wala na ate. Di? Diba? Bagi guys, singay-ngay ko. Kaya niya ito, beser ng nagpapiala. Managtan mo mga beser. Talagang sa araw papiala. Di. Kapalagi ko na anak, beser ito tuwan, natuto beser anak. Para ka na nyawan. Ito, ito ka nakawan, naman nagpakarama mo bapak. Lahampang, ito mantangi. Naano yung pag-araw ka na. Manta mo, na ito. Ay, man. Ito, minugitahan eh. Kaya, paano yung pertahanan mo? Hindi mo, pare, may ka bapak. Hindi ka reko, may kalantok. Kaya kami itong pareko. Kasi ito mo na eh. Tingnan mo na ito si Badi bapak mo. Naik ya rin. Kaya nga papalit. Kaya mo lang. Kacil. Jadi kalau lagi naik besok na ko, dia pare kan? Pare kan. Jadi insyaallah tu kena besok na. Insyaallah ada lagi. Kaya ko ko sering buat niya mo ko. Oke, tapi na sige di naman. Apa lagi sila budak ko. Ni alip ang putan na uskas. Apa kan biasa tempat besar sampai bala. Warga sana tempat besar sampai bala biasa. Kali kinai perbatasan. Karena pernah kulit besar kan begini. Kena tahu cetin saya, tahu mua saya. Karena nanti kalau cara, kalau itu semuanya, nanti kulit kali. Tampaknya sulit, pasal